Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata dra reading ya rena ya today. Re bona gore na di tlo sepela ka sefego mang. Ke na le the devil card, ke na le the death card. Today go na le decision e le gore wena o santse o itšee. Mohlomongwe this decision ke le gore ke kgale o ntse o e suspendile, ke ntho e le gore nkebe kgale o itšere this decision. But o bontše o ne dotšha goba o bontše o se ready o ka tšea that decision. Goba ke ntho e le gore maybe no o sa tsebe ka yona, ke ntho e le gore e tlo no diragala today. Maybe ke something to do with mošomo wa gago, maybe o apply-tše mmereko kae and maybe ba ka responda today. Mara kgotše le gore ba o tšea but ke mmereko wa kgole. And then go na le decision e re o santse o tšea gore na ana ke a ya kua na kgole na goba nope ga ke ye ke tla no nyaka around na. Go tšea that decision maybe o lebeletše mabaka a bana ge le gore o na le bana ka ba tla šala le mang, what am I going to do, jwalo le jwalo. Maybe this is about your business, maybe this is about your relationship or your friendship or whatever it may be, or maybe this is about your spirituality. Go na le decision e o santse o e tšea. Ene ba buša ba re tseba gore decision eke ka mogare e ka nna ya ba le temptation, ntho e le gore e ka o tempta. And as long as go na le temptation go ra gore ditlamorago tša yona di ka sebetse di botse, go ra gore go na le ntho e ba reng ke karma e ka tla e ka o tlela morago. O tla kgotse le gore you're going to pay very deeply or very hard. O tlo patela boima, o patela yona decision e la o itšereng. So ge e le gore ke about mošomo wa gago, motho mongwe a se ka go fa di-documents a re signa mo wena wa no signa without go bala. Ka gore ga o tsebe gore na wena o saenela eng. Ka lena matšatši o ka kgwetša le wena o ngwadile kwa di-newspapering ba re o dirile corruption, but wena bo o sa tsebe, wena o ne ipotša rae ke no signa because wena ga se o bale goba se kgone go kwešiša di-conditions tša dilo tšeo di signelang. And then e ka ba about friendship, relationship jalo le jalo. So ya banthela gore o tlo hlokomela le batho ba le gore o phela le bona, batho ba ba leng around yourself all the time. O ska kgwetše le gore ka nako ngwe o dira dilo tše le gore ga di a tshwanela, tše le gore di bitša gore ke immoral things. O acta bošaedi, o phela bošaedi, o hloka seriti, batho ba sa go hlompha ka baka la dilo tše wena o di dirago goba batho ba le gore wena o phela le bona. O kgotša tšona diphošo tše o di dirang ka ra bophelo, go sa se ba botša nna why o be o dira dilo tše di so, wena o tlo gore ke peer pressure. No, ga gona ntho ba rego ke peer pressure. Motho mongwe le mongwe a dira selo o se dira ka maikemišetšo. Ga gona motho a tshwaretšeng o mongwe le panta a re go sa dire so ke a go betha. No. And then ge o kgwetše le gore go na le diphošo tše o di dirileng ka ra bophelo, ye ke nako ela ya gore o di own your mistakes, gore o kgone go dirolla dilo goba le o ka se di dirolle but o kgone go learna from tšona, o kgone go movela pele o tsebe gore nka sa tsoga ka dira diphošo tša tshwana le tšela gape. And go di owner o kgona le go educate batho ba bangwe wa ba ruta ka tšona dilo tšela, wa botša gore nna I used to ke be ke phela like this and this and this, and dipoelo tša bophelo ba ka ebile di 1 2 3. Ke hlokile seriti, batho ba sa tlhola ba sa ntlhompha, ka ba le malwetši, ka tlhagala, ka dira eng. Then o kgona go educate batho ba bangwe kudu baswa, then ba tseba gore no ge re phela so this is what will happen to us. Ke rata go fa mohlala o mongwe a ke tšo gore maybe a ke re no for example ka nna ke tšo gore maybe ge ke be ke ntše ke gola there was a time e le gore ke ile ka thoma go ba le pitch, ka thoma go utswa, ka tsamaya le di-group tša batho ba ba utswa, re tsena ka ditoropong re utswa, re utswetša batho dilo, mohlomongwe le re thiwa le malapa a batho re ba utswetša. Go ba nako le gore ka thoma go phela ke tshwariwa, ke phela ditoronkong. Go ba nako le gore ke tšere nako e telele ke le ka toronkong, ke phitše kwa nako e telele, and then mengwaga nla ke spendile ke lane mola toronkong, ke lositše dilo tše dintšhi tša ka montle, tša bophelo ka montle.
ke lositše botlhale ba ka bo ke bego ke na le bona bo mangwele ya ka bamphileng ona. Ke lositše mošomo wa ka maybe o ile gore ke be ke o bereka ga ile gore ke be ke šoma mošomo mo botse kae gore o tlo counterletšo ke lositše family ya ka ke lositše bana ba ka jwale le jwalo ke lositše le seriti sa ka mola toronkong ke kopane le malwetši ke bethilwe ke treatilwe gampe jwalo le jwalo so ya ba nthela gore no o tšwele and then o owner what you did. Ge ke nyaka go fa motlhala ka this one ka no gore let's say ka nako nkgwetse le gore let's say o na le mogwera o e leng gore o ba bagwera ba ile gore let's say ba nwa madila a maitseng wena ga o nwe total bona ba nwa then o thoma go ba friends with these people and then wa kgwetse le gore ka nako nngwe then ke ntho ela gore o feleletša o enwa le wena o seke wa re no ke thomile go nwa because ke gapeleditšwe a se ba o tshware le lepante go bo o sa nyakeng ka bontse o rile no gore wa tsa gore okay bagwera ba ka ba phela bophelo bo boso and nna a ke rate bophelo bo boso wa ka nna ga se bophelo bo bo moral. Then what do I do? E re ke tšwe mo go bona ke nyake bagwera ba ile gore nna ke nyaka bagwera ba ile gore ba phela bophelo bo boso e seng ba o tshwana le ba bola no ke nyaka bophelo bo bo itseng not ba o tshwana le ba bale. Okay, like ba fela ba re o ka se šikele moloi o sa loyane unless ge e le gore a se o tlo lemoga gore moloi yo wa loyana goba motho o šikang le ena wa loyana but the minute o bona gore motho ke šikang le ena wa loyana immediately o tla tswa mo go yena go šika le moloi obviously mafeletšo o tla feletša o loyana le wena o tla feletša o joina the cult. Go tlo ba le di-changes tše tlo diragalang ka raphelo ba gago ge ke lebeletše ke bona di-changes tše di botse gora di-changes tšeo di tla tliša positive results di ka amana le yona decision o swantše o itšeetša tšela lekgono goba di ka no se amane le yona e ka ba ntho e le gore go na le ntho e le gore bo šoma ka yona goba ntho e le gore e bego e direla ka raphelo ba gago wa kgotse le gore ke ntho e le gore that thing e bego e direla ka raphelo ba gago goba ntho e le go šoma ka yona e fitlha to an end go thoma ba le di-changes ka raphelo ba gago tseba gore those changes di tliša di-good results di tliša dilo tše di botse o se ka fela pelo ka gore mabati a tlo bulega and then di-blessings di tlo tla ka raphelo ba gago o tlo kgwetša lethabo o tlo kgwetša lerato o tlo kgwetša khutšo within yourself o tlo kgwetša le tšona di-blessings mabaka a ditšhelete a tla sepela gabotse ge e le gore this is something to do le business ya gago tseba gore business ya gago e tla improva dilo di tla sepela gabotse wena se swantse o se dire kore o tlo no fela o ntse o theletša melaetša ene la kwa morago yela ba bego ba fela ba o botša ka yona ba o guida ka yona mangwele a gago and then wa phetha ka mokgwa ba re dira ka gona then o tla bona everything e tlo no sepela wa ka mokgwa le gore wena o nyaka dilo di sepele ka gona. Well ke lefaseng moki di-challenges ke tše dintšhi ka baka la gore mo lefaseng go na le di-energies go na le di-bad energy goba le di-good energy go na le evil versus good goba le bad versus good jalo le jalo akere goba le darkness versus light so ra re wena swantse o make decision o tsebe gore na wena o wela ka mokae o wela ka letlhakoreng le lefe o ka go lela la darkness goba o ka go lela la the light na so o mongwe le mongwe o tla buna mphufutšo wa phatla ya gage o mongwe le mongwe o tla hwetša se ena a se bereketšego and then ge ke le so ke berekela the dark side ke tla buna the dark side ye e le gore e tla ntlišetšang matshwenyego le ditsikitlano tša meno matshwenyego le ditlaišego ke le tše di tla gotla mara ge ke berekela the light side I will find peace within myself peace within my soul ke tla hwetša lethabo ka hwetša katlego ene nka sa tlhola ke salla ke tla phela ke thabile ke tla phela ke le healthy ka gore ge ke salle ge ke se ke kwate mmele wa ka lona o ba gabotse mara ge ke lla ke kwatile mmele wa ka o ba le malwetši ke a leboga bagagešo ke ona molaetša ke le tshware tšona tšatši la lekgono many blessings.